جار كسلاف لوبن تماشاوان بريز بولتنا تايبت بروجاواي كردستان وسوريا دستيدك اوفيسا راغاندنا ناغنديا انجوانا نشمانيا كرد لسوريا بامدبونا سروكي انكسي جفينا خوايا اسايل دارخست ايرو بامدبونا سعود المله اوفيسا راغاندنا ناغنديا انجوانا نشمانيا كرد لسوريا جفينا خوايا اسايل دارخست دجوینه ده سروک انکسی روناهی خست سر روشا کونها روجاوای کردستان تیده درباز دبا و دانوستاندن نزیگبونا کردی اروها سروک انجمن اجتماعی کرد لسوریه دکزی لسر رولا راگهاندن دگهاندن راستیان ده جبوی جماوری کرد کرد. مكتب إعلامي مركزي مراسلين مجالسين محلي وهناك إعلاميين مي تايبت مجرات كر سبوا على آخرين شو كاربون إعلام بطولين شو كاربون يجد من قناطان هروها سروكي مجلس يجي بشكل جواتا ما حاضر بو باش آخری سروی قناغا مجلس دیر درباست. بریا چند روزان رژیم اسد بریار دا کو توایا بلگین کمپانی الواصل یا تایبت برامی مخلوف کو او کمپانی بریکارا سرکای کمپانی سیریه تیلا سجل تجاری سوریه ورا رشکر بهتر پیزانین فی راپورتی دا. شرعی مالباتینا برا مالباتا اسد و مخلوف ده بردوامه ناوی کمپانیه که هری سرکه یا رامی مخلوف ده سجل تجاری رژیم سوری هاترش کرن بریا چند روزان رژیم اسد بریار دا کو توایا بلگین کمپانی الواصل یا تایبت برامی مخلوف کو او کمپانی بریکارا سرکه یا کمپانیا سیریه تیله جه سجل تجاری سوری ورنه رش کرن او جی بسدم آنگو به بهانه یا کوبن پیکرن یاسایی مزن کرنه به کوبن پیکرن ورنه اشکره کرن وزارت عبوری رژیم اسد پشتی رش کرنا سجل تجاری کمپانی رامی مخلوف دست به مزایده اشکرش بو آواکرنا ناوندا بازرگانی آزاد لسر سینور لبنان و اردنی و بندرین هر دو باجارین لاصقی و طرطوس و بالافرخانه دمشق و لاصقی و حلبیه ناو دولتی انجام دا. هروها رژیم اسد توایا گریبستین کو لگل کمپانیان رامی مخلوف انجام دابون پوچ کرن او جی پشتی کو هاتا پشت راست کرن کو رامی مخلوف کاری قاچاقی و سپیکرنا پریان دوان بازاران ددکه. توایا بازارین آزاد الی سوریه جسال 2010 و دستی رامی مخلوف دابون. تو آلیه کیر کابریا وینت کر لپشتی درست بونا ناکوکیان نابرا مالباتا بشار الاسد و مخلوف ده کو گلک شروع کار دبیجن او ناکوکی بخواه نابرا مالباتا الاخرس و مخلوف دنه. رژیم اسد دست به دور پیچ کرنا رامی مخلوف کریه و هر دمو دمکی بریاران در حق رامی مخلوف کو بحوت لسوریه تیناس کرن دستینه. بریارا رشکرنا سجل تجاری کمپانی رامی مخلوف بشتی دست سرکرنا توایا مال و ملک رامی مخلوف و مالباتا ویته. ورامي مخلوف جعلي خواه هجداري دار رژیم اسد کو کارست ویل سوریه ورنه انجام داد. رژیم اسد بریار دایا کو هلبجارتنین مجلس الشعب ده چند روزن بیده ورنه انجام دان او هلبجارتن تراواتیه که جوان رنینه اپوزیسیون سوریه وان هلبجارتنان ردکه هلبجارتنین نروا ین کو رژیم اسد بریار دایا وان هلبجارتنان انجام بده دو جاران هاتنا پاشخستن لگوری داوین بریار او هلبجارتن و دنوزده و مهیده ورنه انجام دان اپوزیسیون سوریه وان هلبجارتنان ردکه جبر کو تراواتیک جوان رنینه جبر رژیم اسد دبنگها خوده تراواتیک و شرعیتک جیرانینه هر هلبجارتن لسوریه ورنه انجام دان دوی به سرپرشتیان توین یگرتیبن و لگوری بریارا ناف دولتی 2254 بله تماشاوان بریز من سر بابت انجام دانا هلبجارتنین پارلمانتوی رژیم اسد یا نروا کو بریار دنوزده مهیدوره انجام دان بلازبی بابت لگل میوانی خواه بریز بشار امین ادامه پولیتی بروی پارتیا دموکراتا کردستان سوریا
قوتو بيش بكم جبا جاري حسكي بوايك راست بلي بولتاني الببريز بشار هبدا ما تباش بدس بيكي ده انجام دانا هالبجارتنين برلمانتويا ريجيما اسد كوت رواتيوك شرعيتك جري ريجيما اسد را تنيا دونوز دي في مهيدا چواتا يكي ده لغورينا ريناتا سلام والرئيس محمد وكر داره يلاك بخير جبنا مسألة البجارتني يك جدها يك جبازدا يك جبيستاج ج بروبلم سوريا ج آلوسيا سوريا برباد كما وك معارضة وك اوبوزيسيون وك انجمنجي وك بارتيجي عندي جن مسألة البجارتني جريداي بحل سياسي كريزا سوري بحل سياسي كريزا سوري بيدانين ويجاري قالك تشتين قهرتين حتى قانون انتخابات تي قهرتين حتى دستور سوري تي قهرتين حتى قالك مسألتين قهرتين ويجاري ومسألة انتخابات مسألة برلماني مسألة نظامشي وتشتكي قوي درست بستيرو دي ورج الرجيم الثاني مهم الرجيم الثاني البيجازة ميفاز مشتار كنتاز كما أنها كوختك أكبر ما شيء بمعنى ويش ممثلين سوري كممثلين سوري ويش كبير إيرو دور حيش 2 مليون إنسان نل سورية غيدي إيه شونيش غيدي إيه أنا بربون الدريعة إيه جي خوشوني بس الانتخابات بخواء هالمجامعين بخواء جي خوده يعني تشتكي نرواي إيرودي ندرس إيرودي يعني أول ممثلين الناس إيه ملت جناية دورة أم دستورة هان ليستاك كامل أو بكذا ليستاك كامل أو دركة اليوم خلقيها فهو نماي اليوم خلقين مايه ليستاك هي طيب ليستاك دسود حزار دنقاني يكي دسود ويك حزار دنقاني دسود ويك حزار دنق كامل اندامي درد كمن ادجي كامل اندامي كمن يعني ابيات تجاري ايرو دولات الدران نما يعني ممثلين في 100,000 انساني دنجي خددان معنا ممثلين وان قال كل معنا شنو ممثلين وان يعني قالك تشبه هرتن لازمين قالك مسائل لازمين سركي كريزا سوريا حلك سياسي جيل بيداني لقول بريالك بينتشار لقول جنيفا يكي لقولي نريد مجتمعي دولي متحدة لقولي وانا وقت حل جيل بيداني جنابان حلولا دستور سوري نهتاني باش برز بشار تبجا هنوكو برز بشار تبجا هنوكو بدكسي هنوكو انا كسي هروها هفيماني اجتماعي اوبوزيسيون سوريا جي هل ويسا خو ديار كرد بجا تو شرعيتك جا انجام دانا هالبجارتنين برلمانتويا ريجيم اسد ياكو برياره بشي درو جانورا انجام دان تنيا تدبجا انجام دانا هالبجارتنان به ام بیژن چاره سرکرنا کریزا سوریه و گریدایه اگر کریزا سوریه نوی چاره سرکرن ترواتیک جه هالبجارتنان را تونیا دبن سرپرشیانه توینه گرتی بن و لگوری بریاره انجمنا اولهیا ناف دولتی به 2254 باش تگو جی همو آلین ناف دولتی لسر آسا ناف دولتی ام بیژن ولاتن کو دسته وید دیتنا چاره سریه که کریزا سوریه ده هیا هول دیده کو هالبجارتنین شفاف زلال لسوريا لغوري انجمنا بريارا انجمنا 2254 ولغوري يعني جبن سربرشيا نتوين يقرتي ورا انجام دان ل رژیم بریاردایا کو هل بجارتنین خو انجام بده پشتی دروجان گلو انجام دانا هل بجارتنان دویده میده دیدما کو هاو تکرن کو هل بجارتنین شفاف چه ببن تی واته گو تو معنیک تو قیمتک تو واتیک جهول الناف دولتي رتنيا ابيك نايوي واتي رجيم شخردك الرجيم نلقوا قرارات دولية نلقوا مجتمعي دولي نلقوا عالم تجيب خوازين رجيم بقول اخوا وبرجوانديه اخوا بقول بمش فاز همك وكانه تمشي كلمه فنانه وكانه سوريا بخير وامن انتخابات خشيت وقت عدد كانه تشتكتنا بفير رنجهنا رجيم جو مصلحه خرج برجوانديه خرج رجيم بكاريك الرجيم داني قاعد دركب التمثيلات تكسب لك داكن ملت لجيكي او لجيكي دانا برلمانك كيلو برلمانك شكليبه الرجيم ما مساله تبدا زاني باي مجال ماذا سواء وقلت وقت اوبوزيسيون يا وكان جماعه اجتماعي كنت يا وبارتيا ما بارتيا
كردستان سوريا ادمجم ايمات جمع انه اب مساله جريدايه كانت انتخابات شنبت الا حتى وقت كانت سري ذكريزا سوريا شبابه معنا سوريا تستمع ويجي بكشف مفاوضاتها معنا اللجنه الدستوريه نزيك ويرغوني على اساس وقال لك كار ببنج وراد الرياح حلك كريزا سوريا بري حلك كريزا سوري بري حلك سياسي شامل زي كريزا سوريا بري كارك صورة بنه دانين وقانونك بنه انتخابات دانين باش بريز يعني تبي كو تدبج تشرعيتك ج رجيم رتنيا آليا ناف دولتي تبجي تشرعيتك ج رجيم سوريا رتنيا لرجيم سوريا بسربستي بريار دايك وهل بجارتين خو انجام بده يعني ام بيجن رجيم اسد دخوازه تشبك هنا جهاني بريا انجام دانا هل بجارتين خو بشتي دروجة جبال أمانة مسألة شرعيته ده شرعيتي أمريكا يعني أنا بين واقع شرعية بشكل رسمي الأمم المتحدة أنا سوريا دولة سوريا عضو الأمم المتحدة دي وكسي علاقتي خوشي قدناكي وكسي أو شرعية زي نكشة دي وكسي أو تجي نكي ده واقع ده واقعي عملية دي أو شرعية زي ممارسة فان انتخابات كي بيتروي جانب خوي ايك دبينه شرعيتها الرسميه امام شرعيتها حقيقي شرعيتها الرسمي الامم المتحده ودريها انا دبي شخور لغور ويان بموجبها ويان انتخابات خوتشيت الرجيم كان خوش هو مصلحه خوتك نجبوا فعلا خوازم برلمانك حقيقي وسبب ومؤسسات تشريعي كارابك وتستابك في رنجي انا نواي يعني اجد بيجم الرجيم أبغى مسائل دولية وأبقى حلال سياسي وأبقى مسألة دستورية وحتى الأمم المتحدة ودريهان مراقبين خالد حاضر من ثلاث انتخابات ودريهان جبر أوان ديستي خوا قائمة خوا ترتيبات وخدمة واللجوء خوا بري يعني أو أرضي أو كاريد إنه بيج ولا برا عالم دي مراقبة ما بكر انتخابات حر وبكري في خطر السعي وفي نظام شيء أويان نكري أساسا أويان نكري ويا بيرو جيناك هناك لانه نمصلحه لانه خدمتها يعني الجوري اخذنا الين يعني جنبيجن ولاتن زلهيز ولاتن كو دسته ويد ديتنا چاره سره که دکریزا سوریه ده هي تدام پیدانه بدر انجام هل بجارتنا ناكه تو اعتراف بيناك نا او انا اعتراف بيناك اكيد ورجيم جي او ارضي نكري باوان بكاورن وابرنجي انا بمعنى حتى ايرو الرجيم او رنجي لازم جوهر حلا سياسي الكريزات تريد رجيم او نكري حتى هذا جم رجيم خياره عسكري او حاسب الشير او متبع الجم شد ادلب دريهان حطاني انا الرجيم برنجك كي فرمي قبول كري برنجك كي عملي لسر عردي حطاني انا حلا سياسي قبول لك خياره وهي عسكري شيء فيها باش بريز بشار يعني جبرتش رژیم اسد افدم هالبجارتيا كو هالبجارتين خوا انجام بده ددما كده كو چاودرين سياسي سياست مدار شروكارن سياسي دبيجن كو كريزا سوريا بر بداويبونه وديچا و چاره سريك كريزا سوريا رو ورديتن يعني جبرتش افدم هالبجارتيا رژیم اسد كو وان هالبجارتين انجام بده هلبت نما يكوي هي ارمانجا كوي هي جفيد اميره واضح ارمانجا بهي ارمانجا رجيبي واضح بري هرتشتي بدا دوري خلص ويه وفترة جي سركتي ردي او خوازم بيش تشتكي طبيعي نورمالك الدورة خلص ويه الدورة دست كما ازدينم اساسيا انه افرنجي قد بي وقت جاردي از دوبارتك افرنجي قد بي نعم دولتي ودرج تجيلي بيش قرار بريال بيستودا او المتحدة بيستودا بينيشار لجم الرجيمي حطاني انا او خندا يبروي حلا سياسي وقت مجتمعي دولي جيد شكليا قبول كريه بس عمليا فرع به او حل قبول لك حلا سياسي ازمات تريد قبول لي لو ما اوي انتخابات خو الجول خو وقت قانون خو وقت دستور خو وقت شتي خو وبكي اوي اهميه جنده وهي موقفه الدولي كان لانه وقت قبول بكره غير بري نهاج محكي ضد باواغرا بوغوتا وازن انتخابات تشيكم انتخابات من تسبي اساسي بين كاور مراقبه بكن كاور وابكن يجب قانون انتخابات على الاقل بيرنجه هناي كامل بغرن كاوي ترتيب كربا
ترتيبها بكره انسجام بكره بحل سياسي ازمات سوريا انسجام بكره بهيئات تفاوض سبب دس كاري خبك انسجام بكره بواب هردا دستوري سبب مرتقبه اللجنه الدستوريه روني بشتي فتراكد ابي واندروني لانه الدستور باش برز بشر ام دكارم بيجن بريارا رژیم اسد جبو انجام دانا هالبجارتين و هاتيه ددما كده بطيبتي بشيكو هالوستا امريكا هاتيه جوهرتن جبركو بريانها هالوستا امريكا زلال بو امريكا لدجي رژیم اسد بو دخوازه او بوكو رژیم اسد ورا جوهرتن لي بشتره هندك سستايان جي هالوستا هات جوهرتن هم برژیم اسد قوت او نبو جوهرتنا رژیم اسد رنا لي او ب جوهرتنا سلوكيات رژیم اسد رنا يعني مدكارم بيجن انجام دانا فان هالبجارتنان لجير جوهرتنا سلوكيات رژیم اسد دتي والله ازقلكي علاقتي نابين برايا مدى ادنجم برينها دورات شو يجي في رنجيك دورات شو يجي في رنجيك وانا اجي امريكا او موقفي خرتي تديد جوهرتن لجمنا قلت انفازن يعني انفازن ايرو سلوكي خبو سلوك خبطتي فوق هرب برب حلا سياسية هرب ويرنجي أي بس بخوينم بالكانا نحنو والله قوتيهم إيرون أبونا قهرن لا نمعنا إنه والله ويقهرتاي كنا نمعنا إنه مستقبلا بمينة على طول أو تصورتك بلا باوريا مدي المسألة كرناواني انتخاباتها أذكر هنا إنه والله بقوتنا أمريكانا إنه والله برا سلوكياتي خب قهر أبدا بقهرنا النظام أتباورنا ادبيجم او اعتبار بك افضل اخضر لا ادبيجم بريدو هاجي كردو دورا بري وي جبال اباكا اباي وقتها تيجي صارت ابدا قد جاي ابدا دوره دربا سوره دبا اسيا دفي ازبيدي يعني دفي ازبيدي دوره دربا سوره باسيا دفي ازبيدي وقتك يعني انه نلبن ضو اخضر فلان يا العلام يا جوا وقت كله حتى انه هاجي بوارد ماشي دكا اجا ومستقبلا بتشرنجي بقى واجا بحثك دد باوريا بدي حتى اني ايرو امريكان موقفي واناتي قرت تجاه الرجيم الا انه ابو تصريحات هاتي دان انه والله برا سلوكيات باش برسامري داوي برز بشار انجام دانا هالبجارتين رژیم اسد ين روا وتشو هرتنه ده هفكيشا ترى سركنا كريزا سوريا دبكه لغوري تخميناته والله ازبيشم او مساهمه واوتي تنبي يعني افيك ذلك بالوكي بريني برلمان خاصا وعقليه نظام بري حتى انها ونظام او رنجيك خوازي الا قلت دي افضل هان الامم المتحده والامريكان من الروس بن غيني وان بن افيك وخدي شان ازمات سوريا افانا ضغطك كيف كان ترجمي قاربه برب حلا ازمه هر والا البرلماني هان بريجي برلماني مشاكلية حلوا ربط الدستور دي حلوا ربط دستور الرئيس دي حلوا ربط دستور قيادة أمنية دي حلوا ربط دستور عسكر دي حلوا ربط دستور برلمان دي وندستور وزارات دي وندستور كسلية برز بس خوازم في برسيجي تبكم بنارينا تا كريزا سوريا قالوا راسه بر بدايبوني بديشه دمك نيزيك داوي كريزا سوريا ولا ترى باوريا مدى حلا داوي حلا نهائي حلا داوي وهنكي قلقي دور به حلول جزئي انا تنداني ترتيبات العرضيه دبل حلول تندانين قد تعليم مكمل بن جهبر جيبوا حلك سياسي جاء ازمه سوريا اب حلا هاني بيقدف عنايه ويصير مراحلها به انا وقت الرجيم يدخلون سلوك ياخذ بقهر او تغيير سلوك نظام جي بجزء جوي حلا سياسي بيتر تسهيل ديك الجم امريكانا لجم غربي لجم عالمي وقت سلوك يا اخو بقرم شكلك مساهمي شكلك تسهيل مساله حل لا سياسي ازمه سوريا باوريا مده حل وتشت ترتيبات نقابن بين ابيتن يزيك وبربح عليه هر او حلا نهائي هناك دودريج نقل في بله اندامه پولیت بیروی پارتیا دموکراتا کردستان سوریا برز بشار امین ایروتی میوانی ما بزرگ سپاس لسر آخافترین تا خرابونا روشن خدمتگزاری لباجار کوبانه روجاوای کردستان روج بروج بهتر دبه هم جبر پیدابونا کریزا الکتریکی و آوی و هم جی درکتنا کریزا سوتمنی کوباندور خوی گلکی مزن لسر جیانا خلق روجانه هیا لباجار کوبانه روجاوای کردستان روش خلق خراب طول و آلوز دبه اوجی به صدما خرابونا روشن خدمتگزاریه لباجار کوبانه روش گلکی خرابه
هم ji ber peydabûna krîza elektrîkê û avê û nan ku ev demeke çî bûye, hem jî derketina krîza sûtemeniyê li herêma Kobanî ku bandoreka xwe mezin li ser rewşa rojana ya welatiyan heye. Kêmbina sûtemeniyê di demekê de tê ku pêwîsta cotkaran bû sûtemeniyê heye ta ku keskayê av bidin, tevî ku benzîn kêm e û nerx giran e, ku benzîna xerab 100 lêre ye û benzîna normal 225 lêre ye û benzîna super ankoya baş bêhtir ji 1000 lêre ye. Li gorî jêderên xwecehê ji bajara Kobanî aşkere kirine ku ji bilî kêmbûna sûtemeniyê nerx jî biha bûye. Bi sedema veguhistana sûtemeniyê ji deverên dibin kontrola Rejîma Sûrî de. Her wiha mebesta pêdê jê bilindkirina nirxa sûtemeniyê di pêşerojê de. Tê zanîn ku rêveberiya pêdê çend karmend bûye dema 4 mehana zîndankirine ji ber dizîna sûtemeniyê û beriya 4 rojan karmendê ku dizî kirine serbest hatine berdan. Piştî ku her yekî 10 milyon lêreyê Sûrî ra destî pêdê kirin ta ku vegirin ser karê xwe. Ew jî rêveberê sûtemeniyê, rêveberê darî yê taybet bi sûtemeniyê û berpirsê belavkirina sûtemeniyê û kazê li herêma Kobanî. Tê zanîn ku 32 westgehê sûtemeniyê li herêma Kobanî hene, jê 6 li nava bajarê Kobanî. Tenê yek westgeh benzînê belav dike. Kêmbûn û birîna sûtemeniyê di demekê de tê ku Tirkiye û grûpên çekdar gefan li bajarê Kobanî dixwin. بله تماشاوانên برêz em ê li ser têkçûna pêdiviyên jiyanên serekew têkçûna rewşa xizmetguzariyê li seranserê Rojavayê Kurdistanê ku heta niha berdewam e em ê bizanibin rewş bi taybetî li bajarê Kobanê û derûberên wê çawa ye dê zanyariyên herî nû derbarê rewşa bajarê Kobanê çalakvan Bîrkal Kobanê bideme em ê jê wergirin Bîrkal tê mecem te hevdema te baş be bi giştî rewş li bajarê Kobanê bajarê Ayn Îsa derûberên wê çawa ye em bêjin rewş hindekî baş bûye yan xirabtir bûye zanyariyan bitme kerabik. دم باشه سلام جوارش تماشاوان را سرچاوه براستی یعنی روشا کوبانی روشا میدانی نه هنی کی آرام یعنی اتیوی مدنگ چی جنگ لمفت گره یک خودم از او بکم یعنی روشا کوبانی روشا میدانی لعید عیسی کری سپیل کوبانی روش آرام نوکی بره یعنی تبي جارنا يعني جهنكي جهيلي ارتشان اجتماعي سوريا او دبا ام روشا كواز لسر او بكم روشا لسر فردان بكم او روشا جواكيه كوباني يعني روشا عرض كرينو فروتانا عرض روشا كريه مالي روشا بنزينه تشتي كل يعني نار روشة بنزين روشة كي يعني نباش جبر يعني هناك عم بيجن ريجي كذا او هاي رياكوتي ريام فوري رياك جلكي نباش كذا يعني حربي كنت وردات بجارنا وجارنا خسف وقصر وير او رياك جلكي نباش وردا بلكي بنزين دويت اويدا لاقي كوباني کوبانی دانا تکاتیات تنه گورکو وقت راپورا خدا گوتیه او بنزین او ماکینه کوبانی بلادکی او بلابونا جی کلکی اندکه جبر وتبي او بنزينا يعني مواد تشتي نباشن يعني ماكينه خرابات كي قلت لك او كازنجي وكلي وكازنجي جهيلا ولاتيا ده هاي الكوباني يعني تبي في هاوي ديسا ملت الكوباني مجبوره او بكره وقارب على الفيرا تشتي خوابكي باش بيركال كنجي از دخوازم بزانبم اش كنجي و كريزا سوتمانيه الباجاري كوباني دركتيه يعني او كريزا نيزكي مهك هذا بري روش قالك باش بو ومقارن ببيجن يعني زيدا بونجي هبو لجم كوباني ده علي 8 ده ل ايروفا مهك دمه بونا قالك بشتيكو جابكو دافن ارتشان اجتماعي سوريا و لسر كوباني و دبن لسر انفوري تشكي روشنا ارام بو بلكي جور دابل بلكي حسب كوباني شي تورغ ناقي كي جبر بلكي ازدبن يعني
رژیم وندزانم رژیم بو دم هنا رژیم بتایبتی شرکت او قاطر جی يعني بنزين بترول هر تشتي او جزيره دبي داره بلكي يعني حسبها كوباني ناقي كي حيانا از سر روشا يعني كيرينو فروتاني كيريجي از ببيجم يعني قال لك ولاتي غازن جافي تشتي دكن يعني ام نورمال ببيجن يعني وك نمونه بري يعني نيزكتري كوباني دا سرا ريجيما سوريا دا تشقاسا شقا كيان مالك بچوك يان مازن بقرطا كري بقرطا 3000 4000 ايرو بشتي نرخي دولار او تسعيره نهار دبيجين تسعيره كبنا دبيجي فيرا تسعيرنا نورن دانين يعني ايرو ب 400000 ده حياني مليون يبكي كريه خانيه كوبانينا او 400000 او مالي هانه كوتك ودك تنه ده تك يك تدا هذا او اوضا تدار مشکامی نابه به 400000 يعني وين مقارنه بك هلا جزيره دا هلا طبقه رقه عين عيسى قدر بدبره اي كوباني تسعيره او كريه قلكي بهايا كريه شقا مليون نيفك بلكي قد مليونات وهين يعني خدي مالان ايكو كريه ددن نرازينا دبير دولار نرخي دولار بهايا و جعالية يعني ام تشتيكو مثلا ام بين بربريكو بورتشي دكي بربري بورتشي دكي بده 1500 ليرة سوري بورتشي دكي بات تشتانا لجملتي كوباني قالكي غازنجي هنا عرض كوباني ملكي باش كوباني يعني بقشتي تبايا ام بيجن كريا خانيان بيانجي بيجن كالو بلبن بدفين جانيين سركبه جرام بويا حتى هات ارزانيك تيدا تشينا بويا وروج بروج نرخي وي جران تردبا جبر نجيجريا نرخي دولار امريكي لهمبر ليره سوري بحثا اما بين بحثا الكتريكي بكن بحثا ابي بكن بريا چند روجان بريان هاتا غوت هندكي روشا ابي روشا الكتريكي جيا باجاري حسكي وقام شلو باشتره يعني وكو خمايه روش بيجن روشا ابي باشا هر سری چند روزان تیدا بین کرنج خلکیره از تشتکی گرینگ ببیجم از تشتی لسر آوه و الکتریکی بیجم تزانی یعنی لکوبانی شقی هر شقاق لکوبانی نه زیادتری $35,000 تفروتن $35,000 يعني توري مقارنة بكي يعني سروج نزكي كوباني 10 كيلومتر العالي تركيا شقي الكوتين فروتان للسروج هذا ايك والسد جاري جي كوباني تشيترا ب $10,000 حيا $15,000 كوباني بريا في جرام بوني ام بيجن حقي شقي شو قاسبو بيركان قال لك عندك بو يعني شقال كوباني سرار يجي مع سوريا دا مالي كوباني قال لك ارزان بو يعني حوشك ب 10,000 بو شقا نيزكتري 4,000 بو 6,000 بو 6,500 بو ايرو $35,000 $40,000 قال لك بهايا يعني وكي من مقوتي يعني للسروجه للباجار تركيا قال لك انا لاسطنبول $15,000 هاي از ببيجم وحرتشتي خوج اي كوباني بحزار جارجي تشتر لباريس نولويا يعني از نظام تشاوا يعني كوباني دا قال لك باش خليك تبي درباري دا تشد بيجن بيركال لسر جرامبونا خانيا خلق قال لك جبي اوي عاجزه قال لك يجي او دبي جبر خلق بري خلقي نكون بكر تشتكو كو از دبي قال لك فا مالنا باش خانه بهاكرن جبر ملت كوباني كسي خبر زاروكي خو ابي خل للدرفا لاوروبا هنا للدرا هنا فريق خد الشينين لو دريد كن ملك
جبربي هاوي او اردا او ملكا قال لك بهايا يعني نبهابونا كد او سوريا كده ابي ملكي وكوي بهابون كنايا اللي هي الكتريك وابي بيجن يعني دكوباني دا الكتريك او ايك وازانم يعني جاره 6 ساعات دبي 4 ساعات قد دبي 10 ساعات يعني روشه خباشه قور حتى قور رژیم سوریه دا برای کل بندست رژیم سوریه دا باجار بندست رژیم سوریه دا قور جزیره قور قامش روی دا لکوبانی گلگی باشه يعني دالي آبدا و دالي الکتریکه دا. بله گلک سپاس جبوی بیرکال کوبانی چالاگوان سرزانیارین کوته دانم گلک سپاس جبوی تا. باندورا گوهرتنا نرخ دلاری امریکی لهمبر لیره سوری لروجاوای کردستانی روز بروز بهتر دبه روشا خلکی خرابتر و زحمت تر دبه خلق جی به زحمتی دباراجیان خود کن ایرو لبازارین روجاوای کردستانی نرخ $1 امریکی لهمبر لیره سوری به 2206 لیره تکرین 2207 لیره تفروتن هر غرام گزیر عیار 21 به 114,000 تکرین به 112,000 جی تفروتن. هنجی روش لروجاوای کردستان خراب و روش بروش خرابتر و زحمتتر دبه بسدامه تکچونا روشا خدمت گزاری جعالیه کیو تکچونا پیدوین جیانین سرکه جعالیه کی دین و گو اویا کشتیه خلکن روجاوای کردستان بزحمتی دبارا جیانا خوب کن. روشا خدمت گزاری لچند دوران لروجاوای کردستان هنجی خراب و روش بروش خرابتر و آلوستر دبه گو بسدامه بردوان بونا وی روشا خراب ایدی خلق به زحمتی دا باراجیانا خود کن. باجار حسکه یک جه خرابترین باجار لروجاوای کردستانی ببراوردی به نافچه کردی اندن دواری خدمت گزاری ده جهمو روان و خرابونا روشا آویل آلیکی همجی برین آلیکتریک و گرانبونا کلوپلان جالیکی دن و کوتوی بلندبونا گلیو گازرین خلقی باجیر و رخنین که راسته ریوبریا پیدید کم به بردوام لهین جی روش وکو خواه خراب مایه توی چاره سریه که جوی روشا خراب را نهاتیه دیتن درباری روشا آویل باجاری حسکه بتایبتی نوچگانی ارکج باجاری حسکه روجاوای کردستان راگاند روشا آویل هنکی باش بویه به براوردی بروژن بوری و با آوائه کی دست بکی آو نهال باجار تی پیدا کرن هر 4 روزان روزا 5 آو دیگهجا باجاری حسکه کونها باجاری حسکه لسر 6 بشان هاتیه دابش کرن که هر روز لچند تاخان آو تی بلاف کرن سبارت روشا الکتریک جین و چگهانی مدازانین که بتنه بو دما دو دمجمیران الکتریکا نشتیمانی هیا لی دمجمیرندن خلکیم باجاری حسکه پشتاخواه به جنتوران گریددن تبی گرانبونا نرخی امپیران سبارتی روشا الکتریکی جی نوچگهانی مدازانین بهتنه بودما دو دمجمیران الکتریکا نشتیمانی هیا لی دمجمیرندن خلکین باجاری حسکه پشتاخواه به جنتوران گریددن تبی گرانبونا نرخی امپیران گوجی تبای نرخی کلو پلان و کرستین خوارنه این سرکه هنجی وکو خواه گران مانه او جی بسدمان جگریا نرخ دلاری امریکی لهمبر لیره سوری که روز بروز نرخ دلار تی گوهرتن به همان شویل باجار قامشو نافچین دنیان روجاوای کردستان خلق بزحمتی دبارا جانا خود کن نوچگانی ارکج قامشلو دا خویا کرن روشا باجار قامشلو هندکی جیا باجار حسکه باشتره جعالی آوی ولی روشا الکتریک گرانبونا کلو پلان به همان شویه و سربار کر که هنک دورین درمانان جی دمانها ده کم بویه سبارتی کریزانان و کم بونا آرد نوچگان مدازانین که هنجی کریزانان پیدایه نبتن الباجار قامشلو لیلی توایا نافچیان که حتی نهاجی کریزانان نهاتیه چارا سر کرن دیدم که کریزانان و کم بونا آرد لسرانسری روجاوای کردستان پیدایه ریوبریا پیدید پیوندین خود برژیم اسد ربر دوامش بو هنار دکرنا گنیمین که ورگرتیه اجبو نافچین دبن کنترولا رژیم اسد خلق جید بیجن او یکم جاره و روشا خدمت گزاریه لنافچین کردی دگهیجه وی آستا هری خراب لی اگر روش بوی آوائی بردوان ببه دوی دمیده وی کارست دروست ببین شروع کار جید بیجن او روشا خراب یا کونها روژاوای کردستانی تیره در باز ببه پیلانک دارشتیه و بمه بست ریوبریا پیده تو چارستریه که جوی روشی را نابینه
عبدوش بوغو زانیارین هرینو درباره روشا باجاری حسکی بدمه دارتی مجمته هفدمات باش به روش به گشتیل باجاری حسکی چاوایه. بله سپاس. براستی پرسگریکا یکمین او پرسگریکا آویه یعنی دمک دریج دوی حتی گو بگی هر تاغکی یعنی کارم بیجم هر 6 روزا یعنی 7 روزا انجا خوی دور بگی تاغک سدم اوه گو دخا آوه علوکه گلکی کم تی باجار حسکی وكيدن يعني جبلي برسغريكا يعني بهابونا نان روجانه برسغريكا كنو دركت مثلا برسغريكا درمان يعني تيزانين يعني او امريكا ضغطك الرجيم السوري حول دغو تشتك مثلا جنم نتشي هيلا ريجيمي يان مازوت يان سوتمني ريجيم جيش آلي خد اويجي يعني خطوات كريه جو اوجي ضغطك بك يعني انا تشتي انه كريه انه درمان لسر روجاواي كردستان خد كريه بجار كري اف درماني جو سيدليا پیدا دبي او هنا درماني مخزنه دي قالوا اف درمان مخزنه خلاص ببي وچاو پیدا بك يعني ايرو يك هر راچدا خوش با تختوره کی بینه بیست صدالیات دیگره حتی گوی درمانی پیدا بکی تری گوزر خیبا بله از خوزم وی که بزانه بیم تید بجه نها کم بونا درمانا جی لباجاری حسکه درکتیه جورین درمانا نینکو کم بویا لباجاری حسکه چنه يعني بهتر داخواز للسر وان هي لكيمن يانجي ام بيجن نما بيداد بتشنا او جوري درمانا رجيم نما دهيله درمان حلبي يا شامي ورن جزيره ورن روجاواي كردستاني جار كيري درمان سر ما خد كريه جبرتشي اوجي مسائل نيوي سياسي هن حتى جو درمان خد كرنه يعني وقت كاري بيجي يا هوني مازوتي بدن مو جنم بدن مي حتى جو اجي درمان بدن و بهترين درماني جو جمرتي روجاواي الكردستاني تي بهترين الشامي وحلبي واف يعني اف درماني جو دي تشيكرين شركات تاميكوي ريجيما سوريا وحمد درمانا جي تشيدكي وبنرخكي يعني امكارين بيجن ارزان الجور الدنياي لي انها هي تشنداك قد كري ومدبينن روج بروج القامش لوجي الحسكيجي درمان گشتی کم دبه درمانی گو آنال صیدلیا پیدا دبن تنه گو جمخزناتینن یا گو برنگ کی قاچاقی وش حلب الشامی به او رنگ قاچاقی جی گو وره و برنگ کی بهابه اف پرسکری که هانی رژیم بردوام دکه اف خطوه هانی جبو اف ضغطا گو السروي يعني ديجي دي ضغطا گو السروي بله بله سبارتی مثلا هنجی دارم بزانبن هین پیدای یانجی بچکی روشانان باش بویه ایدی خودان نانخانه تایبت دست بکاری خود کردن یان هین هاتی راوستاندن کاری خود روشانان چاوی يعني كاري يعني اف فرني الحسن كيف المقام شاجي كاري فكرني لي يعني نرخي نان بهترين او نان سياحي او بهترين تفروتن او نرخي نان سياحي براسي بنسلو ليرين ستوري وزنا ويناني وزنا ويرطاها ويكي سينان يعني سيسدو بنجي غرامه يعني ننيفي ربطا كيسي بريبو غرقي يعني وزناوي فرمي شصد وبنجي حيا حفصد غرامي بي. يعني هم وزنه كامر كرنه وهروها يعني نرخي نان بها كرنه دوبل وكيدن سيفرنا الحسكي هن سيفرني اي قشتينه او سيفرنا تشيدك براستيناني وان ارزان تصدو بنجيور ليرين سوري لي يعني اوجي يعني قال كي نانا كي نباشتر دخل خلق احتمال السرناكن بهترين خلق السر ناني سياحي يعني دكنش بو مالين خواه دارا الباجار قامشلو الجوركو نوتشغهان مدو صبري جوت
لفو تبقرا بازار الباجاري قامشلو باشا كرين فروتن هيا خلك بري خوددن بازاران باجاري حسك لفو تبقرا خلكي د بازاري د چاواي كرين فروتن چاواي راسيت يعني بلكي فيدا ما داوي ام بيجن كارمندا راتبي خوينه استندنه از زيدبوناوي بلكي يعني دهروجي اول جمهي وقت حركات هبت تفجر هبت ليه بقشتي دكارم بيجم يعني تفجر قال لك كيمه يعني صدمه بهابونه يعني نشكاف مثلا نرخي نان مثلا السدي هربين سدي مثلا ام بيجن كيلوا شكر شحف سدي هر 2000 سدي يعني أبا يعني وكيدن يعني تشتي جو خيد ذكرن دكارن بيجم تشتي روجاني تشتي جوجيانا خبي يمكن اما جلو برج يعني بلكي كيمتين فروتن هروها يعني بهترين خلق وهرنا هجرن بيجن جلو برج وهرن شفر ايه مستعمل ايه بالا بكرن تبي جو يعني ايه بالا جي او جي بهابونه جو بري مثلا ام بيجن تشتكي جو بنسد ورقيبه ايرورو تبي جو اي بالاي ب 2000 ليرين سوري تفروتن او جو ب 2000 ليرين سوري تفروتن اللي بالاي يعني النوفاتي نكمي 12000 ليرين سوري باستي يعني اذكر بيجم يعني اللب وتفجر قلكي كيمه بله جا باجاري حسكن و چگهان ما دارا عبدو لگل مبو گلک سپاس لسر زانیارین کوت دانمت ما شبان امبریز به کم دکیجن داویانو چه حتی بولتنا کدن بمینند خیر و خوشیده